Anyalaki din! Sa dino ti papanam, Lando. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manin a pagsayaatan nga ibagbagam dita, Lando. Nagadulakit din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manin ti papanama si Kalakay. Anyalaki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan, Lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ko, ni papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagitag paskawin. Da kaya babae, da kaya ti makamu ka dagiti Ricardo Wan, da kaming ti makamu ka dagiti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagitag paskawin. Lumabasak pa'y! Ni pare Lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapansiguro di karayan Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Nagsublimat. Nagsublim ang agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare Lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata ijilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dahil tayo nagpapaskan. Nalabit Sa bagay, adu mo ti na party ababoy. Kasano, numatukul ti aklo ako na, dapat raw. Di tayo parikot daytan, kaputan na tangdanan tayo lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlan daw. Ay, amo ko, no niya ti gagaraan na dayta. Ha? Umay lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlan daw ta nagpuskol, ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't atao. Ha? Ay sus, napanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anyalakit din ni imeng. Di ka nagdamag, tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, Landaw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita amakmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka lang nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anyalaki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko Nagadupela sa dita. Mangan kakitin. Ramanam dagitin sangpet ko amakmakan. Papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino ko mama ititiprong di lugar tayaw? Awan titiprong di lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga damanin nagpaskain. Adu ka tinagsangpot abalikbayan ita diti lugar may. Idayjay manay na.
At da nagungik ababaw eh. Ay sigurado amang rugidan niyagpartay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Day siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Marikmik ti kaldeng. Kaya't asawin day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda pa panan na. Ha? Apay manay. Nagsupli Kitaang! Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka lang taparilan daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala, binulod ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw. Iso dito imutin ati pang isubliak pare. Sika talaga. Idisumlatan di taigay, tayawid ka inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamot gayam ti panagluto yaw, pare. Uy, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamot gayam na luto makmakan di talamisaanan, pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinto umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala, mga alakan. Ingka mga ala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay katuan iming bakit adaiga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asina o tinagpaskan? Jay ngay, lakay ahawayana o ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay kat inimbitara akon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din, iming. Agsao manin. Mairan-ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pag-urayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. At nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrikadaw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintong bigat. So, partin mi man, di ka kay suna baboy ka.
Advance happy birthday, Tata Ador. Ay, agyaman na paraw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalina, inlan daw. maday. Maday talaga. Makaungetak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsubling agpaiso. Adaytan. Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. Ay, lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamad nga ayabanda. Taumayat mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin niya pa isaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramidan. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Ay, agtignaya ka na. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaiso. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Daytan, nakaisom asumungan. Lanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito yung awasay, di napalabas pa alawas kinitatang maong. Italaan ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay, di taigid. Sige, Lanay. Aha. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo, tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manen nakipangan, asaan kamot anaimbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Yak ka nang dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kaya't akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot ipaskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga rin ginagarak dito. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakay. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Ngarngaram na kaon! Ay! Kinagat na akong ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta lamak makan ti adda di ta panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ako ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kay tan. Sakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday tiruwar, ma'am. Sibsibugan na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayuan gayam. Sagbay amang idasar kayo di kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, ino niya di kayat na kanan. Mga nagreklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anakariing ni Madam Loida. Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko, si Juana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan ma'am, apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng? Aday tiruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng tibaon mo ditoy. Ang Awanan tingam! Aramidam na niya tibagbagak, tasyak tibos ditoy, nalawang! wan, Ma'am Loida. Kunak tumot nga minken ka, Juana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga'y tinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isumat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na, di kan aglibak. Taam mo kunday tangay style mo, Juana. Unay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, sika, Juana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Juana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Anya kalakit din ay, Juana. Kasla di mo ang motar aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam?
Trabaho ni Baning ti aglaba. Nalipatan yung samot, madam. Di ko namkit agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang, ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamot akasta madam? Narigat mo't ngamin, nudyak maarami ti trabaho di balayo. Mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado payasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, wana. Ay, nainbag pa'y ni Baning. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon na apagpupudutan. Ure awan matidakas nga aramida. Apay asi ka taglablaba, manang wana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi ka taglablaba, kunak. Kwa sir? Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, ngamawan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramida ni Baning no si kamag gayam taglablaba? Anya kay lakit din, aya sir. Okay lang kanya. Kabaalakbang? Bueno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, manang Banay. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawig. Isalodsod ko tisong bata, manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuya ititibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kuwang amin, sir. Anya ako imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo taglaba. Day tagbuy-buya kidi titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar, anak ko. Siyak tinagibag, ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Day tatipod no, anak ko. Sana bale, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan day ta. tsak magustuhan ti kasta, mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo, kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Winangam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning. Isu arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay da, nagadumanon nga bagbagam si ka, Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasayaat nga dati paborito yung ababaunan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungtam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na nga. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, mano? Itay simang putak, nadanunak ni Manang Juana aglablaba. Trabaho mo di Manang Baneng ti aglaba, manong? Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabising agbuy-buya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Wala anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano na makita da kayo ti among ko? Sa pa-istrikto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka ma. Saan na, ma'am?
Ay na, hala okay laan. Amangan ngamin no agungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ka. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili ti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy abalay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga nabayagan a pimanawak ditoy. Ay ewan gayam, kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di naman ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasok to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga nupalubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw away. Dapat bisita ni Juana, Baning. Dayjay ka di ti asawa na? Ha? Saan, madam? Tatang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Husto tinangigyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam tagbisita dito'y balayo. asino tinagibaga? Kat no pinastrek ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko? Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da dyan ni tatang na. Asino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay? Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano nagtatakaw day chay? Ay sus, grabe kayo mat, mama. Kasla na simpot ba't ni Tata Goryo? Saan mat nga aglang lang ang agtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa imat nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit nga agtatakaw? No good, tikasta, mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina, Banay? Saan ka pa mo na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Kasta gaya. Isumot lagaya makasla organic. Saan kayo nga agungat, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anateng. Sayang anong ba ibasura? Sip-sip mo tay ta, Juana. Kagasam, taad dapay ti paprutas ken natang nakadasar. Anya ti bagbagam manang Banay? Asino ti sipsip? Ay kwa, awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang Banay. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asan na nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baning. Anya ko maitano nangag mo. Amom, talagaan na punwa na kun kan ka O di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang tasi ka ti paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takat, si Kala akanayon ti nasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinakadabes nga aramidam, kat akseptarem langan. Ni Madam Loida tibos iti daytoy abalay.
Kastagayam, Daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Ipatam di buko, Wana! Ay, di mapaspasamag dito ay manang baneng, manang Wana. Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo. Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadaya? Kasanumat ngamin, sir. Naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Urayan niya di aramida. Kanayon anapulot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si kati aday di sitwasyon ko, maragsakan ka kadi? Tawak laang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan manang baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dayta, mama. Dayta ti bunga ti dakis nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Unayin ta pilosopo kayo pailaang amin, mama. Amuyo ka din o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak nga agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo. No apay anagapa da manang Juana, gan manang baning. Anya. Kasano mo ngamin, mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahil tatipod no, mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kani manang baning. Isu kumamit ti trato yo kani manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi nga gap-aba dito'y balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada. Sigurado nyo lang, mama. Delikado, nagpinungot damanan. Sapay nakapsot kayo, di yu idagabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pagkinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen timbagam kanya kidikalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pailang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo, akat ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siledyo. Wana, aginana ka pailang. Agmerienda tayo pay. Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? At dani baneng iti salas, or-orayan nakatagigidan tayo ng agmerienda. Amangan no. Ay na, di ka matanakan. Saan ka nga umtan? No anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Diyakon kayat amaulit tinapasamak kwan. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibanin. Dapulaan tagda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Oy, Carl, apay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo, na idumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang ta inisaman na ka? Ti saludsod, no crush na ka nga tamat? Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang.
Timang namnama iti may sa abana nga imposible ang mapasama. Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga ag-lunch. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay kakit din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha. Lagpasak laang da ito aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha. Awan na nyaman na. Sigakit di man. Un nga yan. Naimbag man tasan na ka nga inawis ni Jeric Amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo magdaya, isa na ya. Wan, ngam saan kumot atay. Ha? Kasta ka day. Amahan kid di mo na siya type mo. Anya? Uy, tila ibagbagam. Ala, nalpas tamagtan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makain na natapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo ka. Ha? Ay na, uray saan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan, naggidan kami anangan. Nagkulit mat ngamin. Isu nga iman no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut na sardengan. Kat, da kayon? Da kayon nga ibagbagang saan Ay na, huwag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kang nakababain. Tunamlano asino a kapintasan, nakaalas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ka adwa. Naku na ngamin ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalalas ti rupa na. Nakabatbatit a babae. Ken nakaluklok magpay. Siyawanan bain. What? Abay nga taakas ta di pa nagsasaon ni Mylene kontra kanya. Kagyak mat an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay a babae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong-gusto mo yung isang tao, pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Si Kaa talaga. Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat? Iso abay amla ang aguraan na kadaya Mylene. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na iti kasta. Ha, lipakat. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks, kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si Kamat ti masabat ka o may line ka na kan. Ha? Unang kan? Narabian ka, mate. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ay, unang kan. Gimatangak lang iti may sakilo abagas.
Naimbag lang adalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kal. Mabutin pa iti makalawas Aniya? Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. Nay, tapay nga Agtip-tipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpadermak. Aniya? Pagpaderma nga ibagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumintas. Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibirruro ko. Aniya? Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay dayta pamagimon Maylin. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha? Agur-urnungak man iti pagpadermak. Anya? Tapno ad-adda apumintas daytoy ka anakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay Maylin. An-anwam tinapintas arupa. No awan mo't karga day tachan mo. Di kakat mangan amangan. Un ka di Auntie. Kalpasan ti panagpaderma, mga anak tumanin amangan. Kunayo laang itaa, tatalaga ayur ulnungak. Kayat ko talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya! Happy lunch, Maylin. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lunch, no si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat, asa anak amang mangan iti lunch. San ka di? Agtip-tipidak, gaputa agur-urnungak iti pagpadermak, iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kasta, ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta, syakton ti kayat ni Reggie, agaram to kanyak. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanya. Uray saan kumot asal sa ludsudan. Ang tatagainap sa mata ni Maylin. Agkuring nga tati darmagan ko na. Panagkunak saan? Ha? Isumat lahat kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, ornungan na di pagpaderma na. Ay, nauna yan. Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. Agpaderma ang ata. Tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjaya babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasjay nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan ko na. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda ka madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapanmangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ah? Manun adaras nga imbagakken ka, asa anak amang mangan. Agday-dayatak maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta. Iti kasta, makapaderma akmatan inton umay abulan. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa kamutan Maylin. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ili, Auntie.
Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. Kasta ka day. One, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad-adda apumintas tay tirupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya? Ha? Ang sagana kanyak dayay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko no absent. Ada siguro na patag-apag nana Amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na nakanyak idinaminsan ngal daw ka. Kastaya, kat nasayaat tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek hangam no saan ay soas alaglaang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan ka no kasta akat katawaam. Gat, pudno man. Anya lakit din. Isula day jay ti saan na nga ibang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay ngam, makita. Makita no umepek ako na. Anya? Nagpadermakan idigal man, Maylin? Wan, iso sa anak asimra. Ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Maylin lataman. Anya? Pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Sardengan nakman si kabakla. Bigbigat ni. Ang mga nudyak malapdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, day talata ko man ugalim ti impadermam. Itigas na, isu ti pumintas. Tano day tarupam, ay, was ebek, nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di, nagpaderma? Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-adapin mintasak, saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad-damanin apin mintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gayam. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day tarupam. Isulat tamot nga iso. Ha? Sige ha. Panawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana. Baring saan pa'y anangan. Inak awisan ngaglan. Ha? Mangan kamot din ha. Happy lunch. Napayakas na tila nga, Maylin. Italtal magmumutan day tachan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan mat, auntie. Kinapudno na. Saanak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y mat apa nagsusweldo? Anya, kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie. Di nakmitlat na pampansinon ni Reggie. Kunamlan no asino akagagwapwan. Anya? Agurno nga tupay iti kwarta. Taulitak manan ti agpaderma. Barang iti maudi agundaway kat mapansin na kun ni Reggie. Ay na, Maylin aya. Isuladay ta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti pakaulseram. Anya lakit din. Adula amin dayta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No dayta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumangag saksakit dayta tiyan mo akasta. Anya, mama, di ka din?
Sala nga siya kinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na. Dita rupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya tisi ka. Diya pinagpadermak. Inggatang kulat ako maniti makan. Nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya ngay ita. Agparikot ka man na niti kwarta pagpa-check up mo. Gabi ti kanayo na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi paderma ka, tapno mapansin na kalaang ni Reggie. Hamom nga minan niya, do di nakakaya ti may sa tao, saan laang. Saan ka nga garami titiwagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka. Ngam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Ulsarkit di ti maganap mo iti dayta nga inaramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, as saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang, ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Lakay, ni matsirip kan pakul ti limabas. Nilakay Pidrang. Wen, Mapanman agsirip kin agpakulan ako nana. wen taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na asan na nalakat agsirip-sirip kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidrang. Dua gasot, putid lang. Ijay lugar da nananggaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit tirilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agritiraw. Talaklakayanay. Tapno agritiraw mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y lati agtrabaho. Kit 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo 75 titawon na. Tanapuno mo ti korar ti muging na. Ping-ping na, kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti baka kamot nga bagbagam. Agkurarete na aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagngay na ti singir ni Pedreng nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw, ti siningir na kada kayaw, nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sagto 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa'y. Ay, gamrod at talaga na ita, adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay, bayaan mo na nako. Sa anak to, na mapan agpa-repair kan kwa na. Awan samot din ti paripiryaw, nanang. No, adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pisto na. Intun mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipira ka. Numangibaga iti nangina aprisyaw. Agin atrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magayam, Nek. Nagpa-repair ka. Ay, wain mang Pidrang. Kanyat pa-repair mo. Na ito'y man relaw ta nalukay ti bracelet na. Apodak ko manaw. Nalakala da ita. Tawan mo lanagak dita. Basta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta ang mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw. O, antayin tugot mo 500. Umanayan. 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod da ita. Ti kunak. At alakid di imit mo alimagkasot mabalinan.
Nga may no sa nga gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gaputa 5 gasot. Nawadwad daytan. Andan to pa ekstram. Apay mano aya manaw. 2 gasot lang. Pinagninan nga eh. Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo lagayam. Ay, isumo lagayam pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaul. Taday ti bagbagayaw no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about no makitam. Samon to pa'y pakula di nagbasit abanag ngay sulbong mo. Nung ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. Nadamag king ka na no pakulam ta imam manaw. Agpa-repair ka mo saan? Urang ti kwartak manaw. Kunam iti adali magasot mo. 1,000 pa'y kidi Ang paggatang ko iti si Den mi daw. Awanan ti umdas a pagpa-repair ka. Imay kala na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito. Ay salbang. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marcia. Daytoy man rilaw, tasaan mat nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mat basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No, mano ti baklasag, iso ti bayadam. Sa gasaw, ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito Sabay ang malukatak, ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. Ay saus. Intiram mutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang, narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-upak iti nagbabasit abanag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadag iti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigirger. Naisapay dayta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo't na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ka. Tapno di mo magkuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayaw. Donasyon lati ito dyan. Donasyon dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga raw, ti donasyon ko ba? 50. Anya laki din. Anyat ko na ayo, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaul? Wala. Tay sumot tinakita kay jay ilay. Nubuklis nga agsingir day jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Na may sak ti lukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ay naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam disipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwak ka na kayo, amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedreng. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola, tadaan matan Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot at awan da ito'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na ta 22 carats gold da ito'y.
Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan awarhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaul nga isubli na tinala na bracelet ti Rilaw. Malugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalinday ta nga inarami nila kay Pedring, kan ni Lola. Anya ti aramida mo lakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miraw, tapno, nagnakab. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan, narigat mat no diswan nyo. Marwam nga rod ti loko alakay. Masapol amay kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan, kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti Rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din, aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban nyo ni Pedring. Apay, saan nyo pa'y nadamag, nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan nyaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanitaw, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga no lugubam, tapno da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno kwits. Aniya lakit din aya, madi at talaga nung da kayo ti agtignay. Isu asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y at talaga ti imayak. Tapno makapagsarita ta na sayaat nga awan makasinga. Awan makasinga. Na, ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo taropa mon Pedring. Jak pagtatakunan ti langam. Saan aday tati imayak? No di ka, ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasaom ba? Di ka man agin didi nga awan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan tamadisturbuak. Aginanak ta di upaw. Di nakriribukan. Nay. Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. Awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan a padakalan da ti Pedring? Isu nga road asya kun ti imay. Tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanaya saan ti amin. Sa asawang ba? Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napahay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sigan ko parang pagkaw itinamayan nyo anlay. Loko ka, laklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Aklo na ka na. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sweetik mo ni Lola? Ha? Uwan. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukom pa'y laeng, may. Nagngina lang aro din ti singir mo. Pagpambar mo dahil ta sirsirip ka na pakpakol na narigat. Ako nga, men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedring, No, minay sa anak mo nga, men, ta binarat ng iti oray lang, so binalas mo tayo, yung nakakaasya ba kay? Kasta ka day? Ako, Naglakat ti remedyo na. San mula ko man ngay nauawat ti kwartana, 50 pesos laing. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka nasuliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay, saan barok pangasyaw? Boston, di na kabilanan ta, ikarek. Agbalbaliw ako.
Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. Mas dawa ka. Noon anom ti adwa kwarta. Kit pau-pauitan na kapay ti anak mo iti nagadwa kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador kapay gaya Ay, di nakita na iti kasta na mabut-butengak. Ikarik, agbalbaliw akaw. Uray po ito nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumort pa dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa ilang awanan ti rupa malakay pidring. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadwa linuklo ko yaw. Ah. Dagiti ginamgamrudan yaw. Ay, laki din na ya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam ataaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ay, ha. Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya ka mo daya tao, tinulongak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garawd. Nalabit, anamuan da iti sa bale at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ay, unmot bakit? Ado nga mintam mo, kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rodan, naidasar kun jay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat? Ay katagsarita kami pa na imbagya manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. Ay, agbambanog ka lang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko asasawa Angela. Adda kasukat ti amin nga aramidem. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao ames rek ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay, mani. Saan ama pa nagtrabaho itangal daw bakit? Apay ngay. Aha. Makitam na ito. Ha? Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwan na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanyak, nagiti natulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidang. Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidam? Gapot agpagpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka sumanao dita. Pay anak latay tar aramidak. Pagsayaatan rito. Nay, nagsapa kamot niya may dito balay, pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama kasarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madago sa intanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya't ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho.
Aya. Ay, sapel ako mata matulungan nak, may. Akas iti panang tulong mo, kadag iti daddo, matatao. Kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulong ang agpaisaw, depende, kadag iti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray? Ati, kaya't ko asawan, sa anak la basta tumultulong. No dikit, addakid daw ag akasukat ti may tulong kaw. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam, basta adda 5,000 paray. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga raod pare, pasensya ka na, awan mo ti may tulong ko ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, parilayaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isirek ka iti trabaho, parilayaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakay? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jak kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin ni Leo. Uray man no kaaruba tayo. Tay ko ngarudan, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do tiyam amo ka negosyantay kun kumpanya ang mabali na pagtrabahuan. Para matek day ta abambanag tapno maada kiti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsin aya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase titulong na ita kasinsin? Nadamag ko nga adun din na isarek mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mo may tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo timayat ang mga lakanyak. Kasta ka dahi kasinsin? Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mom ang negosyante. Ay talaga nga daw ti am-am mok ang negosyante. Taman nakikayima kasinsain. Napigsa at tupay kin ni Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen kasinsin. Saan laan ni Mayor ti close friend ka wen no best friend ka? Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Wen may baon ko pa ni Congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak iti opisina na. Anya? Ay, uwain, kasinsain. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsain. Day ti rason no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayem ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga rod? Ay kat depende day ta, kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka, no adda 5,000 kasinsain. Anya? Adda bayad ti maitulong mo, insan? Ay adda kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid daw. Utangak pala dyan 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamot ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalak iti kasta agatad, insan. Makamo ka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panawain na awan back upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin, no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta, ngam dagiti kakabagyan. Anya? At dayamot am-am mo kakabagyak, no may papanin iti kwarta.
Uray asino pa'y kabagyak tagpatulong na awan kwartada, jak ida matulungan, period. Adda manin nag-text message kanyak, bakit? Nalabit niyag patulong manin kanyak na daw eh. Ne. Agsasaro nun, text message yag sang pa'y. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo latan da ita, naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar mani. Asino dagi tattao? Nagado damot niyag paisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya rod, bakay? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanyak. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan niti tulaw. Anya? Mabit lang. Tayo napan kasarita dagita tattao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay. Depende day tana na. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao ngay masidig kanya kita isapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau, manay. Ay katwan, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagag matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay amatulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot lati ibagbaga dagiti daduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti karuba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni Pare Leo ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao na. Diyak kaya't agsayang iti oras kin ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kay? No kano adam amok amabalin niyag trabaho di kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapul na. Apag isaw nga adan nagbayad kanya at tao ngagkasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadimadanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka naw? Jak dinamagan noan niya tigagaraнаkan ka. Nalabit nyo may patulong mo dahil ta alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga di na kapay nakasarita. Langan natin awan pagbayad na. Iso apapanawa mo. Anya? Kita man na itilangan na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taataong. Sige. Siyaklatan to, masidigkin ko na. Jack kaya tapasterken diti balay, kaputa nagmursay. Kun kahit nagkasapulan kamot iti pagtrabahuan, iso ngay masidag ka kanyak. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na.
Ay, mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho. Mabigbig-big kang aminan, kapsat. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmaed. Depende dayta, kapsat. Anya depende, kapsat. No adda 5,000, matulungan ka. Masapul pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapul unay dayta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da ken ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabailak, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsat. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka mo iti trabaho. Sige, agbayad ak, kapsat. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsat. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta, kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat? Anyat kahit mo sawan, kapsat? 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan, kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti dayta nga imbagam. 100% amaikan ka iti pagtrabahwam. Unayan na karod, kapsat. Agawid ak labi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka. Ay, nagbayagan ayadyor oray ngagbayad iti Gismail, bakit? Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho? Anya laki din ni bakit? Di ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, isong agpaisaw. Addamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli, kapsat. At to'y hindi 10,000 bayad ko. Kasukat ti panang tulong mo kanya kagtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman na. Munting nga rin. Api, pinusasan na kapsat. Pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka kada kami presento. Ay, saan? Ay, kayat ni mabalaw. Ay, tulungan na kanjila. Ay, tulungan na bakit? Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Ay, diyak kayat ni mabalaw. Ay, diyak kayat. Umaykan, kapsat. presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umaykan. Ay, saan? Ay, diyak kayat ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Kahit ti mapanmangan dito restaurant. Kano dito iti kanayong kapangpanganan, tanalakat ti budget meal da. Baka umati waitress da. Ay, unay. Uray tanalakat ti lako da. Umaykakiday pa rin. Diyak nga rog kaya ti baka ta waitress. Ijaya kong paspod amangan. Nangina dita paspod pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan mo bakit tiag serve a waitress. Ay Orlan, anya ti order mo? Jay man budget meal na. May saan natang, kan may sa akarne. Agpili ka na iti kayat mo. Una na. Antilatan tiyawag mo kanyak. Bumaketak alalaw no na ti ibagpagam. Ay, sige yantay. Ajay ngay kadwam, kunak man no dwa kayo amangan. Ijay ka no fast food ti kaya napanganan antay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padaklaing mo ta minimum ti mauawa na sweldo na antay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Ditamot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan.
Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ano nga main ako na am tika kumpitin siyam. Dagiti kaarubak akarinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan ngamin ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na laka di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umaymangan. Sapay no maminsan, malipatam ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga lana ngayap apros mo dita bagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amaladaw amalukatan di karinderya. Uray man pa no sikat ti kasasapa namang lukat no awang customer mo. Tawa mo na pintas a waitress mo. Awan serbina. Ay umay kayaw, nalakalaang ti budget meal ko. 50 laang. May kayaw. Awan matla ti umay a customer, uray agayabak. Mapanda amin di tabangir. Tadamat waitress da na pipintas. Adak manan ante. Ay naimbag man taada ka Orlan. Sikati umuna a customer ko. Unay mo tao muna a customer mo nanday. Awan pa'y talaga ti customer ko. Kita man dita karubak a karinderya na puno da. Ay no siya kanday. Jay nalaka amakan ti birbiro ka. Agpili kan, nuan niya ti kayat mo a budget mail. Ta iserve code. Pare, sa dino tinanganam ital daw? San ka na nga inawis? Tamo ka di mo magkatyo may mga na karinderya pang panganak paray. Ijay ka manet nanangan? Ijay ayan ti bakay? Antik da jay Anti mo na, tas ika akanayon ti customer na. Padasam nga mo ti mga na dita. Tanala ka ti budget meal da. Ay na, diyak nga rog kaya ti bakit amang iserve iti kanag. Maawa na anak iti ganas na mga amparay. Udno ti bagbagakan ka. So apat tiyanak. Mapirdi man ang dagitoy saan analako asidaan. Malugyak manan no kastoy laang. Jak maparwar jay baybayad ko iti abang ko dito'y apustaw. Nana, naimbag amalam mo. Mangan ka ka di balasan ko. Nalakalaang ti budget meal alakok dito'y. 50 laang. Agorder kan? Sa anak nga agorder, Nana. Umayak ko maagaplay a waitress mo. Ha? Aywan Talaga ka sa pulak ti waitress. Anya tinagan mo? Alma tinagan ko, Nana. Manungay ti tawon mo. Balasan ka pa'y kaday. Kun taga-ano ka? 20 ko, Nana. Balasang akpay. Dituyak ili nga agigan. Kasta ka de. Sige, mangrugi ka nga rudan intun bigat. Ada waitress mo kunang bakay. Aday may nag-apply ije karinderya. Napintas a balasang. Napudaw. Kun atidog ti buok na. Ay, umadong nga rodan ti customer mo. Ano kasta? Ay, sapay kuma. Kit-kitak nga rod. Kat adayo napimpintas ni Alma. Kadagiti daduma a waitress. Dagiti kaaruba. Mabait lang ang mana nga. Itad ko pa'y ti order ni Manong. Na Alma, kalaat mat nga imado dagiti customer tan. Saan ka di akastoy kaado ti customer mo idi, auntie? Ay pasaray maperperde dagiti lutlutwak asidaan. Ay, aguri auntie. Taiserbak pa'y dagiti agsangpet a customer. Dito, iti pagbayadan. Budget meal ka di kan ka, sir. Ay, nalakalaan, sir. 50 laang ti budget meal mi dito. Aday ta di bank book mo. Nagyamanak manang, ta deposit mo manan di sweldo. Deposit deposit. Di kamot lamangas asawan. Laki din na yan ni manang. Ne, apay, dakas aya nga ipalagip ko kan ka. Lumaklakay kan. An-anwam data nagado a deposit mo. No awan mo ti pamilyam. Madan tolat tamat. Manang,
Kasano nga addan tulat ta? Kat di kamot ngamin ammo ti agaram. Adda balasang akaaruba tayo. Ipadlaw na pa yan nga aggustukan ka. Ngam di mo mot ngamin ammo nga arman. Jak kursonada ni Juana manang. Nasingpot ni Juana. Awan makunam kan Juana. Nugagatla ang ti pagsasaritaan. Malamanang, ina ko nagtrabaho. Ay na, agkita kan iti armam abalasang. Narigat ti agbaak. Pangal daw sa manana, baray. Awampay, adayo pay. Apay, mabising kan? Mabisinang aruday. Sana ka mabalin ang malabsan ti bisay. Tagsaraw ti tiyanggaw. Agpada ta iti sakay. Kung na di doktor, rumbang ang mga anak ito sa tunga oras. Dahita kinakuripo mau. An-anusan ti mangan iti budget mail asag 50. Nya laki din na ya paray. Huwan ti dakes na di budget mail akang kanag. Tanala ka, kin mabsog ka pay. Dapat libre adiguna sabaw. Di mo kaya't amaksayan ti kwartam. Mas kay kaya't kung amin di budget mail, ta adda nateng na. Ay mga taman mo madamdama iti pang panganak apaspod. Jaya latan ka rin diriya, paray. Ija yan ti bakit? Di ka lang uma. Uray bakit ata naimas mo ti panagluto na, paray? Di mo lamaw no malagip na bugwan dagiti ilot-luto na si Daan. Panagkunak, agkabawan da bakal. Aguray ka lang ta iserve ko pa'y day ti order ni Manong. Antay, agurderak man. Orlan, nasaya at taadakan. Alma, una ang payman nga iserban ni Orlan ta isutisuki ta ditoy. Anya ti order mo, Manong? Ay, sos. Apay nakastoy mo ti panagpitik ti pusok. Kasla aglag-tulag tumutay. Manong, anya ti order mo? Orlan. Hoy, Orlan! Apay antay? Itay pa'y adamdamagan ni Alma, ano anya ti order mo. Nakakita kamutlatan kan kwa na. Ala ni Manong, apay, agan ano ka? Urang kan samot iditurog idirabi Orlan. Ay, naglapsatin na ito awitris mo, antay? Ay namangan kapay, madamdaman taon ti panagam-amuyo kini Alma. Nagbiit ang naibos jila ko taasidaan, anti. Nagadumot ngamin manin ti customer. Ay na, uwang nga rod. Manipod imay ka, imado ti customer. Kasta ka di? Ang ti pakas daawak unay. Ni Orlan, kaslaada kayat asawan ti kadapereng nakan ka. Asino nga Orlan? Day ngay naka-uniform a customer ta. Di nakutong anatayag nga adda siding na ijay timid na? Wan, Orlan tinagan na dayjay. Amom ka de, isulaang ti customer ko manipod ng rugiak ditoy a karinderya. Kasta ka di, anti? Mangup opisina dayjay di ta Kapitolyo. Ang jakman na nadamdamag no barupay. Apay ko man no barupay? Ay kat, yamam mo ka balasang ka. Barumot ni Orlan, papanan na ngay. Ala ni auntie, tilay bagbagana. Ituloy ko man lang ang taginaw. Pare Orlan, anya ti mapaspasamak yung kamay? Apay paray? Nagadayo titurong dagita matam. Nadalang pampanunutag paray. Anya mo ti pampanunutag, mate? Jay, nakita ka nagpinta sa balasang paray. Diyak mo malipatan ti rupanan. Uy, good news deta. Saan ka magayam abakla? Nya bakla mo nga bagbagam mo. Gusto ka magayam iti babae? Ay, talagang nga gusto ak paray. Napilya nga man iti babae nga ayatak. Gat ita, nasara ka mo di babae, aparagan ka. Alma kanugay, tinagan na paray. Nakakita mo ngay. Ije karinderya pang panganak. Ije ayan ti budget meal. Wun pare, at the waitress ijay anapintas. Nangalaan nga ti bakit iti waitress na. Ang nasayat mo. Ay, kastoy sa tirik na ti mainlab paray. Kasa talaga
Nagits mo. Agayat kan. Iso congrats. Di naman kabkablawan ta. Jak amon o kaya na mo ni Alma. Ay kapay kumaadi nakakayat. Baro kun pogi ka mait. Ha? Nakutong kalaang. Ang mayat ti pamagim. Arma mau. So kadi dahi ta akarindir ti pangpanganam iti budget meal pare. Uwan paray, iso dahi ta. Napumpuno mait. At kagayam ni Alma, iso ti mang papaado ti customer. Ayun na. Kita akman ti lang ana. Dayan eh. Iso dayan agsaserve. Ay na. Dalagang Pilipina pare. Muri na. Nagpintas. Kunak to, making ka paray. Ay na. Nubaruak pa ilaan. Siya kung ti mangaram kan kwa na. Ay, di ka agsasaw iti kasta paray. Jesus. Tasyak ti mo na anak kasirpat king kwa na. Nubaruak kunak. Kasan mo nga tayo, diskar dyan ni Alma. Ay, kita aglagan ka. Aglaglag tundoy pusok paray. Tigidig my heart ko na. Ni, tapay nga mo may paray. Kastak mo't hindi nagayatak ka ni misis ko. Ay, jak pa yun makaturturog iti rabi paray. Ay, kasano nga tada ito yan? Paray, may salang ti solusyon iti problema. Ha? Anya ngay paray? Yibkas mo ati ayat Amerikrik nam. No ngay paayon na. Urayan basta tinapatag. May yibkas mo tirik nam kwa na. No ngay na to? Maibagam ti kastoy na ay ayatan ka, Alma. Anya? Mas daawak man, Alma. Saan nga may nangan dito yung karinderya ni Orlan ita? Jay ko nam asukim abaro, ante. Kat no nakitak mat ida-itay anakatakder gita igid. Ada kadwa na alalaki. Katrabahuan na siguro dayjay. Apay nga ta, saan da nga imay nangan? Ado nga minti customer tayo itay, ante. Natalyaw ko laang ida. Pimanaw damat adagos. Apay ngay ngatan. Sa balin sa mo tinapandananganan. Apay ngay nga ta, ante. Sa apay planok ngayam ammo kakankwana. Kaya't nakadimat kat may saak laang mat a waitress. Ay na Alma, awan pilpiliyan ti ayat. Oy, Orlan. Apay manang. Anya ti pampanunutam? Itay kapay nga ay ayaban amangan tayon. Ha? Di na ka di mangmangag? Ay, apay mangantayon ay manang. Wan, nakasango kami aminan ijilamisaan. Si kalaangan tiyur urahin mi. Anya ti problemam. Manang, agayataksan. Di wow! Naragsakak man anakangag iti dayta nga imbagam. Italaang anangag ko daytakan ka. Asino ti babae nga ayatam? Alma tinagan na. Amo no, kasano nga ibaga tirik naking kwa na manang. Ay kat, diskartyamon Ha? Apay day di tatang, nagado ti chicks na. Dimla tinawid, ti kina playboy na. Kaya't yun sa tata. Agmay-may saak ita dito'y karinderya. Wen Alma, tagtrangkaso niyan time. Di nakabailan ti bumangaon. Ay, kaasi mat Nga mas kaasi ak ang mga sikaso kadagiti ado a customer inton madamdama, tata. Ay, kaduan ka kumaa. Ang masikaswak mo niyan time. Kabailak matkit di, tata. Ngam no agmay-may saak laang. Marikata na. Ay, bareng mayat taon nintong bigat. Sapay ko matata. Sige, asikaswan nyo ana imbag ni ante. Tapno sumrakan inton bigat. Jak amo na itagluto. Makamuditan. Paray, aksaw ka na. Miss, Ay, adda kayo mat. Agorder kayon? Awan pa'y tinalutok asidaan. Agsakit ngamin ni auntie. ay mayat ano kasta? Tulungan na ka ni kumpare nga Orlan. Tulungan na? Saanin asumrang iti trabaho na. Ala paray, ibati ka dito takadwa ni Alma. Sige. Uy,
Agtagari ka mo ta. Ay, oo. Kadwain ka, Alma. Ibagam ti aramida. Siya ka, ti mga ramay. Sorry naparsyakan ka mo tin itilutlutuak. Namantyanan day ta uniform mo, Manong. Ay, orlan langin tiyawag mo kanyak, Alma. Baya mo na mamansaan ti uniform ko. Basta makadwa ka. O sige, Manong. Ay, orlan gayam. Iyawat mo man di aklo. Dahito di aklo, ading. Ni, inigdamamatan ti imak, orlan. Alma, mabalin ka dito agaram ka. Ay, mababay inak. Iturturad ko nga ibaga ti pudno arignak. Ay, nyalaki din aya. No, dumteng ti ayat. Di mapakpakadaan, ading. Imbaglaki day. Tamahiligak amangan iti budget mail. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanyak. Di na kon kayat. No kayat mo asumardengak asao. Surutem amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak di tamay sa alapayag mo. Rumwar ijay bangir alapayag mo. Ay, awanan ti maibagak. Iso ano mabalin? Sumardeng kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo aya. Paginanaanak man met. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adenggan dagiti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagit din. Nagrigatan na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya! Kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo tin nga umayag duty, paray. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko, asao, pare. Nagsakit tila payag ko kan ko na. Anyalaki din na kita misis anang iwat. Malas mo, taday ta klase ang misis, tinatumpo nga, paray. Wan nga rod, pare. Oh, naipalisinsyam ka din, ibagbagam nga armalite mo. Panagpapalisinsyam man iti paldog, paray. Awan armalite ko, si Kamot, pare. Kanayon mo nga ibag nga da armalite mo, balayaw. Di kayat ko asawen, pare. Di ibagbagak nga armalite, kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Ay, ni misis mo gayam? Kunak ano paltog, paray. Wen, pare, ni misis ko. Kasla armalite nga agpaiso tingiwat ni misis ko, pare. Saan asumardeng asao. Kay, dahita ti pagparparikotam. Wen, pare, iso ti pagsaksakitan ti ulok. Ay, kit bayam lang nga armalite na ka ni misis mo, paray. Makaumamat nga rod. Kasano nga ta, nujakton matapelan ti unget ni bakit ko, kat madiswak. Ay, dahita ti delikado, paray. Si kapay mo nga rod security guard, iti may reklamo, nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat amapasamak dayta. Sapay dahito banbantayan to yung opisina. Opisina dagiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, dagiti abuso amises. Ay na pare, narigat mo't no syakti umay ireklamo ni misis ko dito. Ay sos, dakila pa kay babainan paray. Iswaliklikam masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At the message, naguni ka ti cellphone ko. Ikaw basahan mo paray. Nay, dangag pa iso. At the mensahe ni misis ko paray. Ne. Nagatid dugmat ti message na iti cellphone ko. Ay sos. Nakitam, ne. Ni,
Kaslamit yung nobila. Mabait lang pare, basaak man ti mensahe na. Ay sos, manong nga oras mo nga abasahan na ita mensahe na paray. Ah. Magatid daw. Ay, saan mat nga oras si kamot? Pwede pa nag-reply mo pa ngay. Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada saludsud na, kat adamat katukad na asungbat. Ay katagaramig ka mga rod ati sungbat. Akasla ka atid daw iti nobela paray. Nagre-ring ti cellphone ko Tayman. Hello? 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 Oy, hello ka, hello. Mangmangag kamat kay. Hello hello. Di ka magsumungsungbat. Siguro, adda sa bali akat chat mo. Iso adinak kayat asungbatan na niya. Bakit adak dito'y paradaan? Agawid akong. Siguradom adito'y balay ti pagawidam. Tama nga no sa bali abalay ti pagawidam. Ay, susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma. Hello? Hello? Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello? Hello? Hello, kurak! Tagkulitan na ya. Ito man lang. Maday ta. Agtal na kamat lang. Iso ngay nadap mo ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga istalyo a lalaki. Sa anak a mamaysaan si ka Fidel. Hoy! Apay asan ka ngagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na, apay anaw nagtipampanunutam? Jay ka di babaem tipampanunutam, ha, Fidel? Aday bagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometraw dagiti imbagakken ka. Ita, damagan nak iti kasta. Anya ayat ibagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y anareplyan? Saan ka nag-reply? Ay na, ay sus, nalipatak siguro nga instead, Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talaga hamat nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak mo titay. Ngam inadap mo jay cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apagin na naanak mo. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalayten. Pagulimak kang manmat ti aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimak nga aglawlaw bakit? Naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit ti ulok amang dengdengagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babaik. Kat talaga mat nga adda babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka in-inawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na. Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumot apaginalaan tila payag ko. Aray, si kamanlangan iti sumaho ka ni ma'am. Neng, apaya siya ti ibaon mo. Kitno si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano akasarita. Amumit anaungod day ta amadam tayo. Ay, amok anaglaing asumao. Si kalaangan ti sumangokan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko saan nakasermonan ni madam? Ingkan, ad-ada sermonan na ka. No saan kang agpakita kan kuha na adagos. Good morning, madam. Adda akong dito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ni agsawak. Madam, nalpas nga minan ti duty. Amok akayat mong ti agawin. Asino kada kayo kini Fidel ti akin kayat nga overtime? Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di yun laka di manayunan. Triple P mo't ako, ma. Sige.
aramidag at triple pay. No dayta ti kayat yo. Ibagam kini Fidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan anak isarita kini madama. Anya ayatim baganagan ka. Overtime ta ka no, pare. Triple P pa. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangaungtan ni Mrs. Ma'am? Ha? Ay, makangigak manan Ado manan sermonan. Anyom, sayang mat day ta pare. Triple pay pa. Kahit, anya nga ron. Overtime ta ka ron, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare. Tiamok nga overtime, ma'am. Saan ang trabaho? Anya babae manan nga ibagbagam. Talagamay! Ado ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbagak! Kasano? Kat makauma. Isumot lang nga iso ti pagpabasol mo kanyak. Babae ka babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akat nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka babae. O di nasaysaya at langan nga agbabae akon. Makauman ti agpalpalawag kan ka. Isugaya ma pinag-overtime data. Tada activity da dito opisina tayo, paray. Anyang activity data? Umay ka no mo dagiti natultulungan ti opisina. Tapno adamot ka no ti get together da. Kasta kayam. Di maya makita, nga do tinakabiti na balbalon. Huwag nga ron pare. Kane, adapay dekorasyon ni stage. Huwag nga ron. Ngam paray, yung kaman asid ganda di alakay. Anya nga tati masapol na. Natulungan na nga ta dahi ti opisina tayo? Kasano nga ta natulungan ti opisina dahi ta kinalakay na? Kasmatla ermitan yun ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugi ti programa? Nasa pa kayam unay. Ay, adda magakman ama? Apay, adda ka din na itulong ti opisina me, ama. Aywan, takal din na itulong na ito yung opisina, iti marriage life ko. Marriage life yo? Dayta kinala kayo? Naglugo kan, kaya't mo. Tay baot ko kan ka na ito'y baston ko. Ay, iko ama. Siyak ti security guard dito Apay, di mo aya makita to uniform ko. Abawok, ang no kasta aluk-lukod nak. Bautan ka iti na ito'y baston ko. Ay, iko tata, ay dinasayaat. Agtugaw kayo lata dito'y pag-urayan nyo. Taamangan numatamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anangiwat ka na ugat ni Mrs. Mau. Amuyo? Ne, kasano nga amuyo, tata? Isaw ti problema, may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mau. Ne, naglaing kayo matan, ama? Ay, Ma'am, no siya gapo iti na ito na kinalakay ka. Makita klaang tilang at ti tao. Hamukaon ti parikot na. Iso akastawi, dumngag ka. Kastoy ti aramidam. Anya ti aramidag, ama? Agdangag ka, analaeng. Paray, umay kantag duty tan. Agure ka pare. Adda importante a pagsaritaan mi kini ama. Nawata pati imbagakan ka. Sir. Naawatak ama. Amu kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastamay ni misis ko ide. Agam, nagbalbalew. Ay na, sapay lang ko matagbaliw mo ni misis ko ama. Diyak kaya't alumakay kan bumakit kami nga ung-ungtan naklatan. Ay, mabalidak ka din. Nga, umasidag ijay
Stage, sir. Ay, wala, ama, mabalin. Ay, kumansunak to ka nitong madamdama. Ay, kasta aya. Ay, kabaalan nyo pa ilaang matgayam di kumansyaon. Ay, at iwan ka pa ilaang mata, nukinansunan laang ti pagsasaritaan, sir. Maray Pidel, itay pa nga gunoon ni dahil cellphone mo. Addan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa ilaang nga agawid. Kat amo na mat anag overtime ta. Kitway, apay damdamagan na. Wen nga road, dagulit kamit. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Nay, kita niya kayo timbagam. Dahiti man ni. Kita nga ma. Ay, nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Wen ngam nagpaspasak mo't ang nag-reply. Ha? Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Niya nga dito, paray. Thumbs up. Ha? May sa thumbs up tin-reply ko, pare. Ay, addan ang agungot ni misis mo king ka, paray. Ay get thumbs up to manan ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king ka iti dayta, paray? Ha? Daya man eh. Jay ermitan nyo abisita tayo. Kahit isutiin suro na king ka dayta. Wen pare, naglaing dayay alakay kay. Fidel, itayak pa'y asao ditoy. Ngamsi ka, perperengan nakmetlatan. Nalpas ka na nagsao ba kay? Anya? Tano nalpas ka na nagsao, agi na naakmatay. Tanaman nugak mo't ang nagtrabaho. Agaso matamano nga oras kami ang nag-overtime. Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay a thumbs up laang ti reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anya nga'y ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni tisongbat. Fidel, Isong nga ita, thumbs up tisongbat ko kan ka. No di ka pailaang sumardeng asao. Anya ti kunam. Diakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga'y. Bakit gayamaan? Kunak adinak san ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Ninanang mo't. Sao ka, sao. Di mo pa'y amo timang ilaw kin nila kay mo. Kitaan nyo day ti reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam laangan. Tadyak mabasa. Agasam ti reply na iti mensahe. Ha, laang. Anya day ta, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti reply na kat, ha. Ay, kat na. Si kamot nga main, kaslar malay detang iwat mo. Nanya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Balbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanen ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kasjay laangan tar aramiden na nanang. Nagniwat ka mga main. Padasem tag balbalay wanakaw. Agbalin ka na isam, kung saan anak ang iyong iwan. Sinurot mo malang kay balakat ko kan ka. Uwan ama, mayat, effective. Kunakmat kan ka. Iso nga ita, di na kun unay sersermonan ni misis ko. Amang ano nabanugan. Ay, katuan no sao. Payam lang. Mauman tulata. Ama, anniversary mo ita kahit. Sorpresa man.
Dayta ti kamayatan nga aramida. Kuna na siguro, nalipatak yung wedding anniversary mi. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kas dyan na laan. Ay, bakit? Happy anniversary. I love you. Urayak lang makasangit ka dagita sa apong ngayaw awat mo lakay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko ken ka. Angam, sabong ti karabasa laangan. Tadengdengem bakay. Agyaman na kalakay. Kunak no din ako naiayatan. Sus, mabalin ka di met amalipatak ti anniversary ta bakay. Pasensya kan alakay, no puro ung-ungat, impakpakita, kan imparpariknakin ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag, kat saanan akasla armalay day tangiwat mo. Natanang kaitan nga agsao, kan saan kan anaungat? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Oh, apay, kasangsangpet mo pa'y laang agsinnaay kan, lakay. Kasano ajak agsinnaay, kat kastoy mo ti masangpatak. Rabin, ngam di ka pa'y nakaluto iti makan. Di ka pa'y nakainaw iti pinggan. Ha? Ay, unay kid di ti kastuyan. Nabambanog datawa nagtrabaho. Kastoy pa'y lati masangpatak. Sigurado, day taman la silpon mo ti minulmulagata man nagmalmalam. Alahos ton, rabiin, ngam agniw-ngiwat ka manin. Sumardeng kanta agluto ak, kan aginawak iti pinggan. Rumbeng lang! Di mo namnaman na siyak pa'y ti mga ramid kadagita. Ang mga no ibarsak ko dagita ijerwa. Anya? Apay, Edgar, kasla rin nabii kayo mutan nga gap-apa iti asawam. Kanayon ko ang mga ti panagsinsin nung batyaw kinipanyang. Kasano ajak makaungit. Tunggal sumangpetak iti malam. Saan pa nakaluto iti makan? Saan pa nakaugas iti pinggan? Diya anak may, di na pa'y maasikaso mo't iti husto. Kay anya nga ron ti aramidin na di tabalay yung ay. Ay kanya pa'y ngay nana. Agmalmalam nga agbuy-buya iti korkorian. Anya, ay una yun ni Panyang. Dahita nga ron kahit. Nuan niya iti malala na iti panagbuy-buya na iti korkorian. Ay, bagam ti asawa, Edgar. Saan anasaya at dahita nga aramidin na. Asikasuan nakit di ko mati pamilya na. Saan akasta? Ay na, nagnanamutin na ito yung luto masidang bakay. Ay na, Sakpay ti kunam. mas daawa ka. Nagluto kayo tayo, mas na paborito kasi daan na. Adak ngamin iti mood nga agluto. Isuan nagluto ak, para kan ka. Ay na, nag-sweet mood din na itong asawa. Kagapotakas ta. At da regalo making ka, inton umay a Valentine's Day, bakay. Ha? Bakay. Ikang ka man, iti regalo. Deserve mo iti may kan iti regalo kay. Gaputa responsable kang asawa. Kun inadagiti duwa nga anak ta. Aramidak dagito'y kas ina. Ngamjak mat ibagbaga arigalwan na. Saang nga raw ngam pakaragsaka mo arigalwang ka. O sige, makaamu ka. Agiyaman aklatan, lakay. Amo mare, nakaragragsak kang atalaga. Ha? Apay? I-share mo mat atap na makipagragsakak matkan ka. Ay na, naku na ngamin ti sugar daddy. Nga da kano itid na kanya karigalo. Inton umay a Valentine's Day. Ha? Iso nakaragragsak ka, girl. Anya nga ikano ti regalo na kan ka? Siyempre, the most expensive gift.
Kwentas ang inginaan kan dress with flowers pa Kasta? Ay kat sana all nga rod mare. Sana all. Binibigyan ng expensive gift. Why, imposible adi na kay kanila kay mo. Kat no nakasweet-sweet ti asawa. Adaman siguro, ngam saan akasta kangina. Ay na, nanginaman mo no saan. The important thing is, nagtaod iti puso na. Di ba? Sabagay, husto ka mare. An-anwan tay nga agpayso ti nagngingi na a regalo. No babaero mo tinagtaodan na niya. Correct. Wala nga Roden. Saan ama ipapan iti babaero ti pagsaritaan ta? Ang mga numalagip ko man hindi boyfriend ko idi. Nga iniwan lang ako sa ere. Anya? Ay, ang mga agro nga aba? Imuriyak man day ti pariya. Isulaang ti lutwag apang rabyan mi. Kabayatan ti panagimuri. Agbuya ak iti Korean movie. Ituloy ko di saan ko analpas abinuya. Ay, nyo day tararamida, bakit? Ay na, makitkitam lang arudan nga agim imuri ak iti pariya. Ngam saludsudem pay lang. Imuri ang mga roden, tayo so tasidaan tayo. Agam, paguri ka man. Kanon to pa amalpas mo day ta panagimurin. Day ta matam. Nakafocus dita Korean na buybuyaan. Ay nadinak man pakibibiyangan si ka Edgar. Agyaman ka ta ilutuan ka pa'y iti si daem. Nakarikreklamo ka. Na? Alaing kan ijay siled. Agun nat ka ijay aginggat kayat mo. Ayaban kan tulatan no naluton ti makan. Ala, mangantayon. Maguri ka. Mabitlag. Pariya da ito in lutom, sana ya? Ni, kas kala aguyong. Kita emet aparya. Ngam sao kapay laasao. Salbag kiti kastoy. Kita man tayo in lutom, nay. Ay, pati pat holder inraman mo in lutaw. Ha? Kabayatan ngamin ti panaglut-lutom sa bali tikit kita na kita matam. Day tala silpon mo. Anya ngay, di mo napansin anay kargan ti pat holder. Kun may isa. Imbalis mo lang nga roden dito'y malukong, di mo paila nakita. Anya laki, dinaya. Ay, kuwa. Makapapungtot ka. Imbis ang mga anin kunak. Ngam kastoy kit din tinaramid mo. Ala, ibalang mo da ito. Agluto kayo ti sa balay. Sige. Maminsan pa'y panya nga. Talaga aburakak da ita silpon mo dita sang wanam na tapnagnakam ka. Abay, anya launa ti alam dita panagbuy-buyam iti kurkurian. Salbag kakit day. Unay mo tinda asawang pare. Ultimo pat holder na inayon na anay lutaw. Ay, gapo iti kabubuya na iti kurkurian. Ay, sobra ni bakit ko. Sadot na amin asadot. Manipod na addaan iti silpon. Dahil tati sana na sayata maipaay iti silpon pare. San mo tadagas si managbuya iti kurkurian ada kita. Ang unaan na kumama ang asikaswan na iti rumbang asikaswan na. Sakbay na nga ito gawan iti panagbuya na. Tani bagag ko paray. Agbuy-buya mo ilaang. Sana kasta. Agbuya lang. Nung nalpas na amin. Nagiti maarami dito. Nagiti balay. Awan. Nung bakit ka? Sana kasta. Isukit di ati unain na nga ramidan. Nya? Di pa'y makadigos. Gapo iti kabubuya na iti salbag akurkurian. Una yan ni Maripanyang. Uray na lang na inayon iti inluto na ti patholder. Wan nga rod mare. Kabubuya na kano iti Korean. Isumot ti na istorya na kano kinilakay ko. Ay, una yan ti kina-addict na iti Korean movie. Di na pa yan amot yan aramiden na. Wan nga rod mare. Anya ti sabi ti kilig-kilig na kabayatan ti panagbuy-buya na. No di namat maasika so ti unog ti balay da. Kaya dagiti anak da. Jakman amo iti dayjay ako marita. Bayam, kasaritak tuman no maranak dayjay apan niya. Ay namare, amom ka di? Di manon kada kami ti damag, ana inayon mo kano ti potholder iti ilotlotom aparya. Nakakonsentrate ka kano ngamin iti kurkurian abuy-buyaam.
Wen nga rod, Mare. Jakmet napansin an nainayon ko gayam ti potholder iti lutlutwag asidaan may. Unay kan, Mare. No aglutluto ka gamin, wano adar aramidam. Iba tampay laang day ta cellphone mo. Saan kat nga iso lang nga iso ti igam mo? Mare. Asikaswam nga umuna dagiti ubing. Agdalos ka iti unag ti balayo. Kan ilutwam nila kay mo. Iti kasta, day talamangan ti aramidan na no aggapo iti trabaho na. Uwan, Mare. Maala, panawan ka pa'y. Agawid akon, ta nag-text nila kay ko. Adda ka nun ka, de regalo na kanyak, ita a Valentine's Day. Ha? Ay, wan gaya man niya. Valentine's Day nga agpayso ita. Ay, agawid akon, ta inak man mo't kitaan no anya ti regalo nila kay ko para kanyak. Anya, namnamaam nga darigalo kin ka ita a Valentine's? Ay, unay kamutin lakay. Naimbag pa'y ni Mari Elena. At darigalo nga inted nila kay nakankwana. Kahit, anya kumano at darigalo ni Ben kankwana? Apay, di nakmat regaluan? Sika, regalwak. No ni Elena, kat sabong kun chocolate, ti regalo nila kay nakankwana. Dahito, itiparakan ka. Kangkong? Kawan, dahita kinasadsadutis mo nga asawa kahit. Mangnamnama kakiden iti flowers in chocolate. Ay awan pa niyang! Anya kamutin, Edgar. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa. Anya nga awan ka sweet ko. Nakarkaro ka. Mapan-amin nga oras mo iti paragbuy-buyam iti kurkurian. Anya? Ala, ingkalutuan dahita kang kaw. Di ka mangnamnama nga ikang ka iti sabong. Dahita tirumbang parakan ka. Tasadot ka nga main. Iso akang kong latan. Happy kang kong day. Panyang. Itay ka pa akasarsarita. Yung kasla ka umal. Di ka pa'y sumungbat. Ay, ngayam. Nakita k James ni Elena itay. Sabong agpaiso kong chocolate. Regalo ni pare Binkankwana ita a Valentine's Day. Oh! Anya kumaitano nakitam! Apay amasapul pa'y laang nga ibagam! Kay bagbagak lang, mate. Si kaki di, mate. Naimbag pa'y nga rod ni pare Ben. Amo na aregaluan ka asawa na. Ngam si kangay, kangkong kit den tinted mo kanyak. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa, salbag ka kit de. No tinamnamam, ikang ka. Nagbidot ka. No arigain, kat pangkang kong kalaang, gapo iti ugalim. Dahita kinasadot mau, mangnamnama ka iti sabong kan chocolate. Ay, sus panyang, ure agluwa ka iti dara. San ka nga ikan iti kasta? Tandaan am dahita. Anya? Iso adi ka man umapapal iti kumarem. Gaputan ni Elena, amuna ti agasikaso iti unag ti balay da. Amo na nga ilutuan ti asawa na, kan anak na. Iso a deserve na ma iti maikan iti sabong. Sana kaskan ka. Anya, kangkong tinto nila kay mo, Wen Mare, iso amas asarak nga rod kankwana. Awan pa'y ka-sweet-sweet na. Ay, naimbag kayo pa'y kini Mari Elena. At daintad dagiti asawa yu arigalo. Ngam siya, kangkong kit din tintad daging Edgar. Ay, Mare, no siguro saan akas tati ugalim. Mayat siguro nila kay mo amang tad iti regalo ken ka. Amangan no saan lang a bouquet ken chocolate. With kiss pie. Ngam, in your dreams, Mare. Gapot takas-takas nga rod. Nagsadot ka nga min. Uray asinumot nga asawa kat saan ayo amang tad iti regalo no kasta ka. Husto lang ti inted nila kay mukin ka. Kangkong ko naman, George, na idumdum regalo. Saan ko man apagsakitan tinakom mo dyan na ibaga ni baklakan ka, Mare? Ngamin, pudno mo ti imbaganakan ka. No saan ka kumaasadot akasta, may ayo mo't nila kay mo amang tad iti regalo kan ka. Ngam saan mo't ngamin? Inoran oras aday tala cellphone mo ti mingmingmingam. Anya?
Day tala agboy-buya iti kurkuriyan ti ammom nga aramidan. Mare. Iso apang nga asim. Baliwam ko man day ta nga unggalim. Una kumamot nga aramidan dagiti rumbeng nga aramidan ije unag ti balayo. Tapno saan akas jay ti asawam? Wento, mare. Agbalbaliwak at talagang. Nasaya at napanunot mo day ta. Iti kasta, inton sumaruno a Valentine's Day, saan ton akang kung tirigalo nila kay mukan ka? At dan tumot sabong kan chocolate mo, sigurado day ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nay, da kayo magayam tatapilaw. Anya day ta nakasako nga imot yaw. Ay, kamuti day taoy. Madama nga may, di pa nagkalim eh, kundi bakit ka, di bangkag. Ay, kasta. Ay, sus, baka nadagsin day ta. Nanangdan kay latta ko man itimang bagkat, Tapno di kay marigatan, tata. Anya, kalaki din, Bernard. Kabailan mi pa'y tagbagkat. Uray lakay kin bakit kami. Napigsa kami pa'y agtrabaho. Ay, sa bagay mo kay di Angam, nalawa unay di mo layaw, tata. Mabanog kay mo adwa. Dudwa kay mo kini Auntie Maria agtrab-trabaho. Si kaki di, mate. Kas itinakunak itay. Napigsa kami pa'y agtrabaho. Kas kami lagtawan iti 40 iti panaggargaraw, may. Ay, kaasimot na tatapilo nga agasawa niya. Inaldaw da amapan ije bangkag da. Sapay awan katulungan da. Ay, awan nga rod ba kahit? Awamot nga rod anak da. Day tangag pa'y sutirigat na awan anak. Awan katulungan iti panagbakit kan panaglakay. Ay, pudnutan ako ng bakit. Wan gayam, madamag kuman kan ka. Apay nga awan anak dala kay pilaw kan bakit Maria. Diyak man naman. Damat nanggag ko ide. Ani Auntie Maria ka na ti adda diferensya na. Iso asaan ama ka anak. Kasta? Woy. Ay kaasi damat. Awan katulungan da iti amin at trabaho da. Ha? Apay ngay nga agkat-katawa ka masabat ko, supay. Ay, na, makapailag kayo nga agasawa, tapno amuyo. Ha? Agpakpakarigat kayo nga agbagbag kat itinagdagsen, ken agtrab-trabaho ijay bangkagyo, nga oray nagbara ti darang tinay. Kat, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. No saan nyo ko mga inay aywanan dagita? Dagita dagita nay. Di adda ko mama anak yo ita. Aniya? Ngam sa bagay, damag ko abaog kayo nga mingkat. Iso nga awan anak yo kin ni Tata Pilaw. Hay, piman kayo piman kayo at talaga. Aniya? Nay, apay nga ibagay. Katawa ka mutlatan. Ibagamot niya ti katkatawam. No, makikatawa man. Ay nalakay, katkatawa ak man dalakay pilong agasawa. Ha? Mas daawak man iti day di alakay. Iti kinaado ti babae dito'y lubong. No apay pay lang aday di abaog asaan ang makaanak ti pinili na. Anya? Nagawan a panunot na. Laklakayan. O, anya nga ita. Awan lang aroden katulungan da iti amin at trabaho da. Ay nabakit, sana nasaya taguy-uyaw. Katkatawaam ki din ida. Kat, makapailak mga main, awan anak da, gaputa baog ni Bakit Maria. Awan serbiti amin, apagbanbanugan da, gaputa awan mat anak da. Awanan bain na talaga rin dyan, suping. Anya nga taaga po akat katawaan na dala kay pilong agasawa? Ay, wan nga rod mare.
No, apay nga nakauy-uyaw at talaga dayjay a babae. Ay, nagmayat at durabanting iwat na, tapno agnakam. Ay na, nasayaat no dama ka iturad ang mga ramid kan kuana iti kasta. Barang isong agpaiso ti pagnakman na. Maghintay ka, Mare. Ako ang gagawa sa kanya ng ganyan. Ha? Amin matan asan arumbang akatawaan? Katawaan na, kan uyawin na? Paiman. Uy na, sana ang mabutang itikaskan kwa na kunak tumas. Anyat ko nang bakit? Masikog ka? Uwan lakay. Masikugak. Oh. Iso anapanak ita ijay ili. Gimatangak iti pregnancy test. Positive at talaga. Apay nga ron analiday ka? Sa anak mo't analiday. Pampanunutak lang ngamin. Awam pa'y makatawan ti maikadwa nga anak ta. Ngam ni, masikugak manan. Bakit awan ti rumbang apagdanagam? Blessing iti pamilya tayo dayta. Ikari, kabala katakderan ti pagrebengak akasama ken asawa. Nga uray talo. Wano upat ti agbalin nga anak ta. Lakay? Iso adi kag pampanunot, way. Panunutan a blessing dayta. Ay na, Mari. Puno timbaga nila kay mugan ka. Blessing iti pamilya yu dayta. Mare? Anya ko matipagdanagan. Kat responsable mat nga amakan asawa nila kay mo. Ay naawan rumbang apagparikutam. Rumbang kiti ko maamaragsakan ka Gapot ang manayunan to manan ti kids yun. Ado, naragragsak. Wan mare. Ngam pampanunutak ngamin ti asawak. Awan apulos ti inanana iti trabaho. Kurang lang arap kat agtrabaho iti rabi Ay na di ka madanagan. Amok akabailan na dayjay. Isungarot abiliba ka ni Pari Bernard. Gapo iti kinagagat na. Agtrabaho pa iti rabii. Ay, kanya dahil tayo imot mo pare. Kasla, agas mo. Un pare, nagapuwa ka di pharmacy. Gimatangak iti vitamins ni bagat ko. Ha? Aping agbe-vitamins pare. Masikog ngamin ni bagat ko pare. Kasta ka day. Ay, congrats pare. Manayunan to manan ti kids yo. Agyaman pare Mala, agawaan nyo kiti pare. Kabayatan na napigsa kayo pa yung agtrabaho. Anyati ko namlakay, masikog manen ni Lisa. Uwan ba kay? Isumutin ako na ni Pare Bernard, di tayo nasabat ka. Kanya ko mati nakakataway di tayo. Ay na, makapaulok at talaga. Awan pa'y do atawan di may kadwa nga anak da. Ang ita, masikog manan. Ay, na yun na. Anta, kamanin ako na akong bakit. Aguy-uyaw ka manan. Ay nalakay, saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang matipod no niya. Masikog manan. Kasla kaano laang, idinaipas ngay na di may kadwa nga anak da. Anya? Hay, mapadasan to ni Lisa jay kaslar aramiden dagiti sa bali nga ina. Ano mapanda agitulod iti ubing da iti pagadalan at dapay ubba-ubba da amay sa nga ubing iti likudan. Sa bali pa iti sangwanan. Ay na, lakon aya. Na yan, naguyaw ka mo tumakay. Ay, agtal na ka man. Ang mga nuwad da makangagking ka. Nakababaing. Nay, apayay. Magmag na ka mo nagkakatawa sa bain. Ha? Anya ti katawa maya. Ay natatak at katawa ak mandali sa nga gasawa. Ha? Pauna yan na kina. Anya nga kina nga ibagbagam. Apay, diyo ka di amo ama si kugmanin ni Lisa ita iti may katlong anak da. Ay, amok Ang apay akat katawaan. Anya ya tinakakat katawa iti dayta.
Saan ka di makapailak? Nga awan pa'y dua atawan jay may kadwa nga anak da. Masikog manan. Inton kwan, aganak tumanan. Inton kwan, masikog tumanan. Yeah. Ay, naguyaw ka mo tin sa peng. Ay natata ibagbagak laang tipod no. Kasla kada kayo mo ilaang nga. Lakay kun bakit kayaw. Ngam awan mo't anak yaw. Anya. Siguro, saan laang ani bakit Maria tibaog anya? Uray siguro si kaanya tata. Iso nga awan anak yaw. Ay sus, makapailak at talaga. Awan na talaga babay na dya asuping. Nakauy-uyaw. Jaklaan mo akas tagayam ti ibagbaga na itiliklikkudak day jay a babae. Anya nga ti parikot na no masikugak manan. Amo matati ugali na dya babae. Awan lat maaramida na itibiyag na. Iso akas jay, uyaw nga uyaw. Sa bagay mat kiti Kan may isa, awan babyang ko kan kuana. Gapot jakmot agdaw-dawat kan kuana itipakan ko kadagiti anak ko. Iso nga aguman tulat na amang katkatawa kanya. Ay na, siyak ti makaam mo. Ha? At dala pa kasabatakin ko na, ay sus pagsasawa iti 1 million. Ay uray siya Pagpadaanak nga ron lumabas dito'y balay ka. Ta saludsudok man no anya ti parikot na. Saludsudok laang matkit di Saan kumat nga apaan? Nasaya at tanagranata, mare. Ha? Adda nga min dimanon kanyakat. Akat katawaan nak kano. Gaputa masikugak manan. Anya, di manon day takan ka? Kat, no may. Kastagayam ha? Nagawan abain mo? Aping agtungpa kamatlatan si Kalisa. Gaputa nagalas ti ugalim. Nakauy-uyaw ka iti padam matao. Ngamde ka mo't makita na itabukod mo abage. Anya? Tapno mo man niya. Uray agsasaruno ti panagsikog ko. Awan bibiyang mo. Gaputa may salaang ti amada. Ni Bernard laang. Saan akaskan ka? Upat ti anak mo, pasing mo't ngayon na una. Upat ti anak mo, upat mo't nga ama. Anya? Amom supeng. Saan ko kumanga isawang day takan kakat? Ngam nauyaw ka ngamin. Di mo mat makita day tabagim. Agyaman ka tanaranaam tinasingpat nga asawa. Tano saan? Amang ano pinanawan na kamanan. Anya? Isu asar dengam day ta panaguyuyaw mo. No di mo kayat, nga isublidakan ka day ta saom. Maawatam! Kapay ngay mare. What happened? Kaslamat ag ngaryet ka iti unget mo. Saan akasla? Talagang agong ungetak. Iso nga agulimak ka. Pangaasim ta di mo robroban ti pungtot ko. Tama nga no si ka ti pagpapasak. Anya? Hoy, no ti panagkunam kat mabutang nga ka. Wrong. Abay, guilty ka iti naibaganilisakan ka. Iso akas taunay ti pungtot mo. Anya? Pudno mo timbaganakan ka. Nakauyaw ka. Uyawam ni Lisa, gaputa masikugmanan. Ngem di mo la pinanunot amay salaang ti amada. Saan nakaskan ka? Upat nga anak, upat mat nga ama. Sumargang ka nay! Magalit ka lang. Hindi ako takot so ping. Napasagidan ka iti kastaunay, di ba? Iso akas taunay ti pungtot mo. Ay, anya lakit din. Kastagayam ti langam, mapasagidan anya. Uyaw ka ngamin nga uyaw. Ngam di mo mat amo akita day tabagim. Danga. Ibaot kan tupay. Ay awanan ka iti bain si kasupeng. Ha? Imbaga nila kay kukanyak, ti imbagam ka na, di namin sana nagsabat kayo. Una yan, pananguy-uyaw mo kada kami. Imbagam pa'y ka no, abaog kami adwa. Nana. Uray awan anak me, kano bilang man tada diferensya ti maysa kada kami. At least, nagtalinaad lata tinasaya at alinangan me, manipod idi aging gaita. Noan yaman ti kurang ti maysa, saan mi abinirok iti sabali a tao.
Ha? Saan akaskan ka? Upat nga agpayso ti anak mo. Nga basig mo't nga inauna. Alaman, asinaw ti mas nakababain ka data. Ibagaman. Pasensya kay kuman, nana. Iso abaliwam na itaki naman naguyaw mo. Gaputa si kamot lang ti nakababain. Nugas tamlatan, ama nga numauma ti asawam kan ka. Kat isukat na kan tumanan. Mang sapol kan tumanan iti sabali a lalaki, maikalima. Nakababain. Apay nga agsakit din na mo kadakwada. Kapudno mo tim, bagadaking ka. Ha? Nauyaw ka nga main. Iso kasta mo tim, bagadaking ka. Gusto lang, tanay bagada na ita. Barang isumot din ti pagnakmam. Nuagnakam ka pa ya. Lakay. Di ka lat na kami nagulimag. Noon niya ti makit-kita. Saan ko mananaskan nga uyawam? Nya nga ita. Pinasublyan da kakit nga rod iti sao. Apag saksakitan tinakam mo. Pudno magkidi ah. Anya? Isungag nakam kan. Bakit? Ikatam ko man dahi tang ugalim. Iki naman naguyaw mo. Ngamin, nuar arigan. Sika, timas nakakatkatawa tibiyag na. Ngam isuda. Isungag baing ka kumamay. Supeng! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Apaw! Nakapurma ka ba? Itrayan ka na kan. Papanamngay. Ugali ti baranggal. Mapanak man ni Jayan ti balasang ararmay. Ha? Ay na. At nagayang balasang ararmay ka na kan. At dangkal, uray ladwa. Anya, dua ko na. Ay, agasuman. Mabalin na yan mo tigas na. Mabalin. Aramidak nga rodan ti mabalay, dangkal. Ay, unay kan. Araramidam mo tikas iti aramid day di tatang mo ababae raw. Ah. Nuwar arigay. Kasla agsusukat iti badaw tikas ta nga agsukat iti babae. Ni Uncle Mike. Podno ti bagbagak. Ngamni saan na saya day tangar aramidam. Kanakan, saan ko kanunungan day tangar aramidam. No agaram ka, may salaang. Saan mo kumapagigid na lang? Anya ko nang paray. Adda number 1, number 2, kan number 3. Wala, gagangay ti gwapo ama ko na. Ay sos, agar aramid ka laki di iti pakaibabay nam no kasta paray. Kasano apa kay babay nak? Sigagi di man. Pogi po yung skit di ano ado ti babay. Hey. Anya? Iso ka, mangsapol kay ti uray 5. Bueno, innem. Half dozen ba? Anya? Uray talo a babae, kan talo bakla. Ayusin. Ayun na eh. Ay, laki di kabalan dahil tayo bagbagang baray. Sana ka babae raw, akasking ka. Ayayatin ka, Sofia. Si kalaan ti babae ti biyag ko. Ryan. Pangasim ko, Mamat Taklunan na kon. Manumot ten abulan, nga agdat-dato nakkan ka. Ha? Ibagam na danam namak, uno awan. Tapno amok teraramidak. Ay ayatin ka mat, Ryan. Isa aman nipod ita. Agayan ayatan. Kasta, ay no, nakaragragsaka kit imbagam. Siya kung ti kararagsakan abaro itang aldaw. Anya nga minin ti date ita? Date? 8 ita. Apay ka di. Okay. Remember this day. Kunam, agayan ayat kayon iti dayjay arayan, friend? When friend, agayan ayat kami. Inaklon ko idi na minsan nga aldaw. Kasta? Ay na, congrats, Sofia. May love life ka na. Ay, nakaragragsakak, friend. Panag ko na, isun ti lalaki ang para kanya. Ha? Ay, ayatag ngamin ni Ryan. Kat mariknak mo't akas tamot ti panagayat na kanya.
Iso asaan ang maikat iti panunot ko, nga ison ti lalaki ang naikari para kanya. Anya? Iso asika, aklo ng mutinjay ko nam idi kanyak ang nabayagan nga agdat-daton kan ka. Ang mga no agarom iti sa bali. Ay, aguray pa'y, Sofia. Kayat ko pa'y nga amuan ti husto nga ugali dayjay ariko. Unay kan pare, ita pa naglalamin. Imbis nga ulas ti mabalin mo pagduglan, saan may tababae mo ti pagsusukutan pare? Shh, tagtagari. Mga no damakangag, narigatan. Anya? Ay, inaklon na kalangaro din ni Sofia. Ngam adapay lar armam amay sa abalasang. Mapagigiddan mo nga raw, paray. Ay gawin na. Siyak, pwede ko nam. Apay ka pa, oy. Anya? Ang mga nalipata man, pare. Guwapo ak. Iso babae pa'y kidinti masidag. Iso nga alangan ki di mo, ta siyak pa'y tumatras. Ay sana. Anya? Ay, makapaungot dayjay arayan. Ha? Tapay madinirayan na ya. Pangaasimbahan tamapan kay di balayda. Inkabagbagaan di ka nakam. Ha? Adda na kaibaga kanyak, nga uray la kanudwa ti babae nga arman na. Anya? Intun kwan, masikugan na idadwa awanan. Awan tumanan sa bali a pagkamangan na, no saan adata. Bakit? Ingkan, bagbagaam di ka nakam. Saan mo nga urayan asyak ti mapan ijay. Taama nga no makaisawangak iti saan anasaya at kankwana. Bayak, takayat kabanay, napalagipan, karaka. Ada ngamin nakaibagakan ni Antay, masaan lakan wa amay-may siya. Di pala sa ngararmag, unak no sana dumanon kinkwana. Di manon may. Anya? Ay na, pangaasim ka na kan. Isarding mo na sa ngararamitan. Ang mga no pa kayo sa makam na ita. Anya kay laki din ayang kan. Amuyo mo tanata irtoy ka na kanyo. Ken kang runaan na. Nalaing. Amok ter aramida kang kal. Anya. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag. No jak amaw alusutan. Don't worry, uncle. Legend to ka na kanyaw. Ay na pare, pudno timbaga ti uncle mo kingga. Ha? Ang mga no iti dahi tangan aramida, kit isuki de, ti pakaisag makam. Narigatan pare. Kanya kalaki din eh. Jack pa kay sagmakan da ito eh. I know what I'm doing, you know? Awan to, mun kami di pa nagtalak mo kung pamatim kanyak. Ay, un kayam. Saan lang nga ni Sofia, kini Jen, ti paggidgid na na. Ha? Adaman na inayunan. Kaya't naman tagpalugo kanyak. Tutupak mo ta. Anya? Sino man ang dahi tayo? Adamay sa abaklay, Jili. Baknang. Napigsa ti parlor na. Nakuna na nga gusto ka no kanyak. Anya? Kun pare, puno. Iso asan lang abalasang ti pagayayama. Adapay bakla. Ado ti kwarta na. Kunaman. Anya? Ay, ayatan ka na, Jane. Ay, napay. Panagrik na katkas na likliklikan na. Ha? Saan mat akasta, Rico? Apay nga naging kita kat... Jak pa mo, no, danamnama ko no awan. Ay, ayatan ka unay. Iso aman ipod nita. Agayan ayatan. Ah, agyaman ak unay, ti panangaklon mo kanya ka. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Rico. Ay, ayatan ka. Iso nga impod no, kunday ta marikriknak. Kansapay la ko ma. Ta saan tumot nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik. Siga lang ti babae nga ayatan kanipatag ko, ititong palbiyag ko. Agyaman na, Rico. Nasayaat no kasta, friend. Yam among tumat nga rod kanyak ati kaayan-ayat mo. Wan, yam amok tukan ka. Ay na,
Masigurado ka mas daaw ka no makitan ti boyfriend ko. Taapay ko mamas daw. Wan ama nga no saan ka ngamin amamati. Nga iti kasday akinataar na, katsyak ti inaram na. Anya, uunay kamutan, friend. Amom ti pudno nga ayat, saan maibasar iti lang Sa bagay matkit di Yam amok to kan ka, friend. Inton umay alawas siguro. Ay na! Agyaman ang unay kay Mike Ronnie. Imayak gaputa inawagan nakmat itay nga umayak dito sa salon mo. Inawagan ka. Gaputa kailiw kan, honey. Ay, nangan kan? Saan pa yung nga rod, honey? Lukas nga rod. Uray na. Agsukatak lang When? Amangan ngamin no ibain na kakakuyog. No diyak agsukat. Ha? Mabit lang. Pagpalasak. Tayin tamangan iti favorite ko restaurant. Agyaman na kiti panangpakan mo kanyak, ha? Awalan yaman na. Si Kamet. Maawatak mo no awang kwartam. Gaputan ako ng pagkarod nga awan trabahom ita. Pagyaman ako unay, gapot naman nakaawat ka. Si Ka talaga. Rumorte pa nakaawat ko. Gaputa si Katika sarsalita. Ken gaputa ay ayaten ka. Ang no sa bali at tao, ay! Sana rumor di understanding ko. Anya? Awan kaya. Ang mga numalipatak. Umay ka kumay di parlor kwento, umay alawas. Ha? Awan ngamin kaduwag. Gaputa agawid ni Perla. Di kagdanag. Sana libretal daw mo. Bayadan ka. Ada pa'y free hugs and kisses, Anya? Umay ka nga umay. Tamnamaan ka. Ada nga minumay gayam ko. Agparibanda ka no. Ket awan kadwak ang mga sikaso. Mga na pare, sama naman na ito inlotok ang native ang manok. Ha? Ay, nagimas mo dahil tanasidan pare. Diyak pala makapangan. Apay nga pare? Napan kami nangan iti restaurant iti kadwak abakla. Anya? Ay, siya, payantimad na nagang king ka pare. Kapay kumamit. Una, gaputa pinaypay sumit na pinaggigidan ti babae. Agraman bakla, tinutupam. Gagangay ti gwapo Kanya kalaki din. Awan ti rumbang apagdanagan. Basta tinapatag, saan nga amo ni Sofia, ken saan met nga amo ni Jane. Anya? Good morning! Good morning, friend. Urayin na kami, na-traffic kami ngamin kini Jane. Kasta? Ay, unay na ita traffic. Inal daw kasta. Wan nga rod, yung di ka madanagan, paumay kamin. Iso nga isagana mo dagiti pagreband mo iti buok mi. Iti kasta, marugyam adagos apaman makasangpot kami. Ay na, itay pa nakasagana. Urayin kay nga rodin. Ha? Agawaan nyo, nakababay ni ti boyfriend ko. Inayabak pa mo, nakaduan na diti parlor ko. Darasan nyo Anya? Iso ti ibagbagam a boyfriend mo, bakla? Jane? Sofia? Ha? Aga mo kayo, iti boyfriend ko? Awanan ka iti baeng! Anay ko. Salbag ka! Babaero ka! Anyat kaya't asawan da ito, Rico? Rico, timbaga na anagan na kan ka? Ha? Anya lakit din ta nagtangkan ti ulbod mo? Agpalawagak. Ay! Kahit mo sawan, pinaggigidan na kami. Anay ko. Yaklay pagaro, mamaramid mo tikas na kada kami. Babaero ka. Mabit lang. Mabit lang niya? Pumanaw kan. Anya ti pampanakil mo, dayta 1 inch, iso ka di? Dayta lang, nagbasit. Honey, nakababayin ka na iti tataw. Saan kumamot akas tati bagbagam? Ha?
Mabain ka amang ngagdagay tita tao, a 1 inch lang nga rodon dayta. Dayta ne, kat saan ka pa'y unay agwapo nga maaramid mo pa'y lang a pagigidanan na kami. Awanan ka itibain! 1 inch lang nga roden dayta ning. Babaero ka pa'y lang. Awanan ka itibain a lalaki. Nagnakam ka, dahi titiparakan ka. Anday ko. Ay na, pumanaw kan. Saan ka pagtatakunan? Pagan ano, miti 1 inch. Day tati bagbaga kiniging ka paray. Pinagigiddan mo to mga minti babae kas ka na bakla. Hanya nga ita. Mababay na ka. Jakmat amo nga gagayam da gaya matalaw. Da Sofia, Jane, kanjay bakla. Iso siguro kasta paray. Tapno pagnakmam. Nakababay na. Nagaduti tao itirwarte salon. Nagkay-kaysaan na pa'y dagiti talaw. Sada ko naking ka, 1 inch? Ay, nyalaki din. Ay, makapail ka mo paray. Apay, limsak. Tapay nga 1 inch lang paray. Ay, nag-aramid ka lang itin nakaibabay ng paray. Ay, huwan nga ron. Anya nga ita. Uray may sa kadakwada. Awan nagbatay. Imbabayin da ka pa'y. Ha? Iso nga adal day daking ka paray. Saan anasaya at apagigiddanan ti babae kas kadabakla. Gapo lang tadalangan. Pakaibabay nam lang day ta paray. Oh, anya nga ita. Ada ka din naganap mo, itikas na ngayon naramid mo, Ryan. Uncle. Nagaramid ka lang, iti nakaibabainap. Pasensya kay kuman, Uncle. Oh, ti kunam siguro makapanayon iti pogi points, ti kinaano ti chicks na niya. Anya nga ita, imbabain na ka lang around iti kaadwan. Anya ka 1 inch nga imbaga na kingkangan. Pag nakmam kumamo na itan, Ryan, iti kasta ngayon naramid na king ka. Diyak amaw tulitan pa'y apag susukutan ti babae. Anya. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti baysapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.